Көх экраны кытыр билсихи. Жокускайга бүгүн беге канал бытыһыннылар сергелак студия быстап катарылына. Келбит алжыттар сергелак студия төрөтөмөт историятын сетихилерин кинилер оңрон тахарбыт передачаларын билистилер. Маны таңатариятчылар местетигер студия оңрон видеокамера туруран багалактар ведущий ролугар холонун көттүлөр. Быстапка дойдурдун билдирилибет кийин сылгарананар. Биги студия бутихинен күлүмен ден бири бар. Онна сайыңы лагырга биги оголор көтөрү биргүлелеген кинелери тахарабыт. Кинелер оголор сценарийга бәлерин холоноллор, ону таханан артист курдук бәлереме кинага хуллаллар. Ону таханан олихин биги бәютин кинага сыхнак бити хананат, олихин кинага сыханнан бу маны курдук выставканы теридибит. Биги выставка бут сыла диен оголору онна корот холоктоохторун бу биги творчествобытын кытары сергелак студия творчествосын кытары билихиннер бит. Ану таханан оголор манна телевидение ого телевидениятын кытары бисихеллер.